Għarjat ila ta' ġdid u skumdita. Din l-atmosfera fost id-deputati nazzjonalisti fejn il-qasm iżjed ma jmur aktar qed tkompli tikber u toħnoq il-partit f'nofs kampanja l-ħatra ta' kap ġdid. Min barra l-indifferenzi kawża tal-istess tellieqa bejn Adrian Delija u l-Xborġ u iżjed ċar li qed tiżvolġi ġrieda kontra l-President tal-Parlament Ewropew u l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola, dan der ovvju bl-artiklu ppubblikat fit-Times mill-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borġ Olivier li fetaħ attakk aħrax fuq l-aġir ta' Metsola quddiem il-ġenoċidju mill-forzi Iżraeljani fil-medda ta' Gaza. Din iċ-ċamata lil Metsola fejn Borġ Olivier qabbel id-double standards tagħha mar-romanz ta' Charles Dickens A Tale of Two Cities ħolqot skumdita kbira fost id-deputati tal-Oppożizzjoni. Dan kompla joħroġ waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali stess fejn staqsejna lid-deputati Van Castello ma' min jaqbel jekk hux ma' Metsola jew ma' Borġ Olivier, iżda biex la jfuqu lanqas jintemm ħadd tipprova jaħrab mill-mistoqsija. Inti taqbel li Metsola hija bħal storja ta' Charles Dickens fuq il-Palestina ta' A Tale of Two Cities. Dan qalu Paolo Borġ Olivier, Segretarju Ġenerali tal-PN. Il-Partit Laburista kontinwament jipprova jiddevja. Fl-opinjoni tiegħu l-eks Segretarju Ġenerali kritika n-nuqqas ta' konsistenza morali minn Roberta Metsola fejn qed tapplika l-valuri tal-ġustizzja u d-drittijiet tal-bniedem b'mod selettiv, tant li qatt ma ħadet pożizzjoni ċara fuq Gaza. Borġ Olivier wara wkoll il-kuntrast qawwi bejn kif Metsola wrid skietu retorika vaga mal-poplu Palestinjan bid-differenza ta' dak Ukrem fil-gwerra mar-Russja. U semma wkoll kif Matthew Caruana Galizia Ben Defni Caruana Galizia kien l-aħħar wieħed tisfida pubblikament lil Metsola biex titkellem dwar is-sitwazzjoni u b'mod partikolari dwar il-qtil tal-ġurnalisti Palestinjani. Borġ Olivier irrimarka li jekk Metsola trid iżżomm l-integrità tal-valuri tagħha li tippromovi b'tant qawwa fl-Ukrajna trid tapplikahom b'mod konsistenti u mhux biss fejn jaqblilha. Iżda qoddim dan kollu minant id-deputat nazzjonalisti Van Castello bqajna mingħajr tweġiba bl-uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-istess partit Kristina Majra joġoba tintefa' qoddim il-kamera ta' One News biex nifqu nistaqsu. Onorevoli Castello, inti ma rispondejtx il-mistoqsija tiegħi, inti ma min taqbel ma' Metsola jew ma' Paolo Borġ Olivier. Onorevoli Castello, ma rispondejx il-mistoqsija tiegħi.